Patumi Vosiga Chekloni Python Keberni Kese Inglongpho Volongkom Aji Head Branch Atum Pen Felicitation Program Mate Karchojai Kedengpon. AJYCP Karbi Anglong District Committee Asong Atum Pen kachesong asai kedeng. APHLC alamjaisarpo Angtong Ingti Kathar aphan manjarai ko masai khi atum kenep kangnangpon. Diphu Dhansiri kacheleng atovarpi Daldali Durom ahidi culvert keruji derdelo. Hingchong Social Welfare Society N.G.O Sar Mohan Singnar aphan kerap kepajir na. Nelibirta thanbang sonro singrongpi APHLC Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tangna pini arsik jetlapan Adap Abirta nonangton pen AJYCP. Patumi Vosiga Chekloni Python Keberni Kese Inglongpho Volongkom Aji Head Branch Atum Pen Felicitation Program Mate Karchojai Kedengpon. Lakhakre Silangpher Constituency along Kese Inglongpho Volongkom Aji Head Branch Atum Pen APHLC lapen HS asat langki untang atum aphan karchome kedengpon. Bangsome long Karbi lo charlia song Kese Inglongpho Volongkom Aji Head Branch ame pukiron tok bipen si meche pahem pupon lo. Bangso Felicitation Program along ke charlia na tu anso se ke paprang dun thek jiaphan APHLC lapen HS asat langki untang atumapan lo ke charlia lampenang an bidi suri thanpon lapen non eprang ke wangji koson si anso se lo ke charlia na ke paprang dun thek jima lapen lo ke charlia na tu jumesen alam the thanpon lapen APHLC lapen HS asat langki untang atumapan archopon pen anso se aning parungpon pen RDP dun. Bangsome along aluhisarpo aman pengpen lakhakre silangpher MEC Mathuram lektelapen Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teron atum sita mechetong dunpen bangso karchopona melong loge charli ari soi janga tumaphan jumesen alam the thantekang halapu Karbi lameda me tiri piame kongchon bang joising tok bisitami chetong dunpen loge charli alamo jumesen pen thantekang Bangsome along kaningje ponke nilitum kese inglongpho hin pen loge charli along nilitum nang cherap chetodun ikpopusi bangsome along ningje pon la bangso APHLC lapen HS ke pas atumaphan karchopona melong kese inglongpho Volongkom Aji Head Branch me pukiron tok bilapen aluhisarpo aman pengpen langpher MEC Mathuram lekthe Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teron Karbi lamed ame tiri piame kongchon bang joising tok bi kese CEC me phu thangsing timung KSYC CEC kongchon bang jivon be khonsing be lapen kese klembang phubang phia tumche tongdun lapen APHLC lapen HS asat langki untangari sui janga tumche tongdun pen bangso me mesen pen pachun ponlong pamilo. Yes, metric pen yes something. Karbi Anglong education ke kepajir kepabat ini akenang shot kita. Lasi jasemet pet ke kado weta kecerap kecedun ini akenang shot. Ini asong ada kartu lah isen ini room lo, lah isen. Kiasi pen isen kedeng lo. So dasi non jasemet ni kado kowe kinilo madela rongarat dak kolam kalau angkang ti atau harga tuning rigang tu ngalan non piling metric result kahini bangkel atau kini alam kali lasong si dambom lu athil laso hormu bang foundation pen hita lasi la rat pen thul pagra la foundation non thegam long lo ni kedangan humri lo school lo lada ke purhi thek reading buku landa ke thek pensi LP school ke ME school na kalibu lasi lasong dong pen wang bong ma dapang ke la ke tham da chipadu wang witelo ME ang deng along si kami un edelo ko surrender delo high school long da sono thaklo la sono masi ke charlie ang deng ba ni medelo foundation me masing tak de ama phi da long ta kasik sal pen pinning high secondary result mesen po bang ke
nili ke lage kimilu kubang mathada moye athike Karbi Anglong education a scenario a yardstick mate abarlon kela kebang deng ben ki unatum se high secondary pi dakang sirtang kasi high secondary lo mangke kahinu mi kubang ke ni pudam tu sta muning lang sina ang tom me pa unet muning people hala so bang lo te litum penang ang hokpet penang teglongpho non la kebang deng ta non la unset 49% le lidun pustame jasemet pet ke lagi private school ban sigura la se la government school long bang ini tum langdun family la si Karbi Anglong la education yang si jingko school te Karbi Anglong jingko ini Pini Volongkom aji head branch Karbi locally a song a hin pen ingdeng kep asad lang la pen ingdeng krehdi asad lang kiruntum han karchomai padupon lo lasi non kewang mi obe kimituman mo kewang jilang lan sorse kepacharli aning kipa hangji aphan Karbi locally song hin ben kai mata encouragement aning kipa the ditum labang so sai deng pon bom lasi hala apia potum tame mo kewang jilang ni jong sinili somar mesenai totang te alang li tumo somar tumhan alang li tuma responsibility hepik lasi hala so responsibility bangke alang li tumo somar ke charli dam pamme ma kalima ma ki juidam chodma ma kopi sige klem mahal bangkai phang thek dangi kenang sot athe kapre ka hawar pen pang bawdam plotang te pining ta litum ingdeng kep asat lang lapeng ingdeng krehidi asat lang bang kapre ka district pen pang bawdam plotang te litum ke che therak mimilang lasi halas bang su ka che therak mimilong ake chok che bang litum chipang thek dan nang ji ase ake chok che ka chipang thek dan nang gilalo than bang se chok che ma ke charli osomar se chok che ma apia pu se chok che ma ase hala bang so bang ke thoma monitum jongsi isi close relationship teachers parents lapen guardians tum jong isi close relationship la tuang bong isi mesen combination do platangte mo ke wang jilang ni tame hala bang so student tum mesen ang thek long ji posi pini mathara si pini la bang so karcho malon tame litum bang pharoi si so se ingdeng kep lapen ingdeng krehini asalang ki unho archo ponlo lasi alang litum percentage me pik percentage me pik wo phitame alang litum non ke wang jilang arnisi lan so sia challenges elang tum kachi face nang ji lan so sia tough examinations elang tum kachi face nang ji kasi alang litum non prepared paminang po alang litum kemang ko pimahala bang so kemang ateng alang litum preparation bang chiklam paminang po pusi pinila bang so karcho malong penindi kadok kave lochali so mohan chuden dipon Karbi Anglong Volongkom aji pen Rajesh Ronghang report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun Adap Abirta non puthor angton pen langitha APHLC alamjaisarpo Angtong Ingti Kathar aphan manjarai ko masai khi atum kenep kangnang pon Pinija kongachek lodi phai isi bhomtar ni all party hills leaders conference mate thi hekpen APHLC alamjaisarpo Angtong Ingti Kathar aphan manjarai ko masai khi atum kenep kangnang pon Jongpon में APHLC alamjaisarpo Angtong Ingti Kathar aphan manjarai ko masai khi atum nepon si Diphu police station an pon detlo manjarai ko masai khi atum APHLC alamjaisarpo Angtong Ingti Kathar aphan Diphu police station an ke pon bomahut pherang ke atum APHLC alamjaisarpo Angtong Ingti Kathar aphan karju donahut kaningja tengke kedamtang MSC ke lega hut nomination file damahut CM tuliram ronghanga hem konglong palut chokpura APHLC pen lam thama doko ka puthak si kenep kangnang pon pusi chethan pon Bahelo lage so tuliran nong la nomination ke file hu lale alang tuma gari pilu chok aron yi siben nei mate ma pilo kur kang dai tin kok mala asla so join ni sila nona ke dei tula tuliran nong hang hedi la CM la ke man ho lage Karbi Anglong pan ka chenne ke di koi pan chenne ke mate hang hang chenne ke bangan chenne ke Lason si Diphu police station along an ke ponahut APHLC ke kroy ongdung aradatum raiko masai khi atum aphan kham khedun lo bonseta pajok dunun edatlo
Lason si Birta kirib dunlong atengke. APHLC alamjaisarpo Angtong Ingti Kathar aphan under section 188, 143, 269, 270, 336, 353, 506, 323 IPC read with section 83 subsection 2 JJ Act 2015 a case pa bonsi phatek thapon thodlo pusi Birta rib dunlong. দায়িত্ব আমার তুলিরাম রংহাং ডাঙরে যিটো দায়িত্ব ল'ব লাগিব কিন্তু যিটো কাৰ্বি আংলং এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো দুৱাৰ ইলেকশ্যন এমএসি ইলেকশ্যনত বিথঙত মোৰ দেন 15 বাৰ যিটো আমাৰ এপিএছএলসি দলৰ অফিচ যিটো ভাঙা আজিলৈকে কাৰ্বি আংলং ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এতিয়ালৈকে একজনকো এৰেষ্ট কৰা নাই যিটো বিজেপি কৰ্মী তুলিৰাম ৰংহাং নিজ সমষ্টি যিবিলাক গুণ্ডামি কৰি আছে তেওঁলোকক আজি এৰেষ্ট কৰা নাই যিটো আমাৰ এপিএছসি দলৰ যিবিলাক কৰ্মী নেতা কৰ্মীসকলক যিটো মাৰপিট কৰিছে তেওঁলোকক যিটো যিবিলাক বিজেপি কৰ্মীবিলাকক আজিলৈকে এৰেষ্ট কৰা নাই আজি এৰেষ্ট নকৰাত আজি আংটং দি নিৰ্দোষীভাৱে তেওঁ এৰেষ্ট কৰাটো আমি বহুত দুখজনক লাগিছোঁ যিটো কাৰ্বি আংলং যিটো প্ৰশাসন আজি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো টোটেলি ফেইলাৰ হৈ গ'ল তেওঁ ক'বলৈ গ'লে তেওঁ আজি কাৰ্বি আংলং ডেমক্ৰেচি বুলি বোলাটো নাই আজি গণতন্ত্ৰ বুলি নাই আজি মানুহ কাক আশা কৰিব কাক ভৰসা কৰিব এতিয়া Angtong Ingti Kathar pulis tum cepat net ke koma abidi pusinang tum puji. To dapat giladak Black Panther tum sigipon la si Black Panther aphan komatong dak ala Angtong Ingti Kathar sar court pen wang si akeng pen wang mir la soke wang mirahut si haladak bene Francis Ingti sar si alang di thedun long pusi niliphan nang than lo la si nilitum ladak an nang chihumri dun lo la si Black Panther tum sigipon pusi ake High Francis Ingti nang pachinilo asin nilitum abangta ladake birta chipi si nilitum taladak nang humri dun lo dasi kaphere nang jiapor kalilo sang marli kaphere apor ke avelo police aphan ta phere dorde army aphan ta phere dorde thita meren tame chisong thipji dasi BJP along ke claim a political asong japi atum ansitame karbi tang ke karbi inglong akai anke itum kaching hondang jiaphan police daroka pen nang panep set nang nelo handbrake long lo ponte ilitung kadoka vita reng dog reng nipo la sindon kunat siang tong Ingti Kathar sarpan ke pondet ma nilitum manghu mangram sido nilitum don kachesong ang bangke ingtonte lan so sesi nitum kachesong bange pangtang lak nilitum an so sesi ning isipet nitum dolang ake high advocate sar atung an sitame inglong akai phan kaching hon thibapot ake ropilo advocate sar do an atum han sitame hamret advocate atum han sitame lapenan par sitame dak Diphu court advocate atum an han sitame ning ching duk pik lapen ning ching sampik lasi kadoka veta kachesong along itum chisong dun thitnang lapen kadoka veta ning isidolo nang Karbi Anglong manja pen Mumita Timung pila pen Dhansiri pen Pradip Rongpha report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun Adap Abirta non puthor angton pen langitha. AJYCP Karbi Anglong District Committee asong atum pen kachesong asai kedeng.
Pini jakong achek lo ni phai siar ni por phai krehinia porpen ru Samson Singh Ingtiamir biria chatai Diphu along AJYCP Karbi Anglong District Committee May Pujitu Phukan Kongchun Bang Apurba Das Lapen Jayanta Das District Organization Secretary Sashok Basumatri District Joint Secretary Patma Teron Atum Penjaponsi Ghonta ke thoma pharman kachesong asai kedeng Labang so kachesong asai kedeng nangkok alam theke lapuhen lo non malom asam angkang pialong lang ke thelang kang lomate flood along kisung ke phovek arada tumaphan BJP government atum kelang pami thek thek kelang pachetang thek thek da joini jongsi Assam government central government atum asam angkang pia phan lang pami medel kelang pang kreve bomlang pulote AJYCP asong pen anso se kachesong amide the bomji pusi sodak pen ningjepon Central Committee pini nilitum AJYCP Karbi Anglong District Committee aru pen nilitum pini program patir pipon lo la program patir pipon athela bangke la puhan lo je non lom Assam angkang pilong flood a situation atum BJP government alang litum handle pame ekthera la so puthak jin litum pini ningduk si labang so kachesong patir pipon lo labang ni litum labang so pini kachesong lo patir pipon lo lage Karbi Anglong District Committee pen chenglok dak regional committee chingrum pet pen patir pipon lo ni litum kemang lage lahen no je prabjin pen la Assam angkang long flood puthak bangke national disaster puse alang litum central government la pen Assam government atum declare ponang po la pen sini akemang bangke la puhen lo je ladak Assam angkang long langkang lung long kichi jang pen chenok kisungi phodet atum han alang litum central government la pen Assam government atum pen prabjin pen alang pen relief materials pen chenglok rehabilitation pin ponang po la pen adun thu appoint bangke kijutsi bang lahen no je Assam government la pen central government atum dak Karbi Anglong Karbi Langpi le puno la pen son hak kona ne nepko le puno prabjin pen alang nitum la big dem ane thedung adem bang prabjin pen la high construction ke tangtang apot bang ta pabonang po la pen non kiwang jilang non akimi ke salam ji pota pasalam long le denang po the la son adem joini si pini Karbi Anglong angkang pi ben chenglok Assam angkang pi da inglongpho lo bang kona ne honga tume nane karen lahai lapuson Anglong mo sana me Karbi Anglong me chenglok Assam angkang pi atoman ge pilo nai pi ge ili domane nang mardar dok lahai alang men si honga tu mangga tangka maha pon bom no revenue bom ili tu man ke na papa chi ber la lahai lang pa si la se lapuson alang le do bom lang plote ke bang jilane karen lahai lapuson Anglong bom mo sana me Karbi Anglong me chenglok Assam angkang pi atoman ge pilo nai pi ge ili domane nang mardar dok lahai alang men si honga tu mangga tangka maha pon bom no revenue bom ili tu man ke na papa chi ber la lahai lang pa si la se lapuson alang le do bom lang plote ke bang jilang ani ke Assam angkang bang ke kichi ge jang si ongore pola si prabjin ben litum AJYCP Karbi Anglong District Committee la pen dak Diphu Regional Committee dak la pen Bokolia Regional Committee pen nilitum kemang bang la puhan lo ya prabjin ben la son thoma kemang bang central government la pen state government atum nang pachun pipona pola pen nang pachun pipiti ke nilitum ke kachesong asai bang ke dengpon bom ke bang jelang ani satame cholo Karbi Anglong Silonijan pen Govind Tiso report Biswanath Karbi live Tangde pini adun Adap Abirta non puthot angton pen langitha Hingchong for Social Welfare Society N.G.O pen Mohan Singnar aphan kerap kepajir na Lakhain Koirapli Deopani MAC constituency ke parlo upper Deopani Bura Singnar Rongasar Mohan Singnar Chegachor ke sak chok pe na jok akeng ke kang pring ke pameglu non puda choklemun e chodamun e pin par julongsi Hingchong for Social Welfare Society NGO tumpen kerap ke pajirda Sonsi Rup Singh Singnar lapen ari sang ho tumpen cherap cheto dunsi sanghan pen chenglok tangka kerap pajirdamlo Aduntu komadne abang phubang phi aning keme atum kerap dunji aning dole pute ladak aber kisung ponalong humri ignot anparta local MAC MLA lapen CEM atum aphan kerap kilong ji aphan chuning ripon lapen bangso kerap kilong ji aphan tovar cholang ding popusi ahem asor atum pen than pachini pon chuning ria bang sang pi phudang rong hang pi account number 743401017932 IFSC code UTBIORRBABG Address Upper Deopani Post Office Japarajan Police Station Borpothar Karbi Anglong Assam Karbi Anglong Sarupathar pen Augustine Rongpha report Biswanath Karbi live Tangde pini adun Adap Abirta non puthot angton pen langitha
Diphu Dhansiri kacheleng atovarpi Daldali Durom ahidi along culvert keruji derdelo. Diphu Dhansiri kacheleng atovarpi Daldali Durom ahidi along kedo culvert keruji derdelo jongsi nona tenglang ding pulote. Ladakh ke do arada tum kaninja tenke la so culvert le kirulote Daldali arat chod le kisung chojikali la ke Dhansiri constituency achite marat si kisungpo pima pulotangte la so tovar pipina arniwang si pharo motor suri arat si kachelat la son thak si Daldali along sai kachuti ki atum dedle la so tovar ke helo chojikali bonta Diphu Dhansiri ronga pahar lapen crossing ranga pahara dak an private lapen government departments asai ki atum anta kahelat atovar pipina tovar ke vega banke tharun pa oi pa aisita dammeji bonta culvert jong sikirulo pulo tangte Angtong lekangjar magically labot sinona kole longri ke ja tum mathara selam mitiklo pusi sarura tum ningjepon আজোৱা কৰি আছে তাৰপিছত আপোনালোকে এটা যোনটো নেকি খাৰা কৰিছে ভিতৰটো মানে হেৰি পানীটো লৈ আছে এটা কেইদিনমান পিছত মানে পানী যদি আকৌ 2-3 দিন নিচিনা মানে পানী পুৰিলে ৰাস্তাটো যাই যাব এই বিষয়ে আপোনালোকে কি কয় আমাৰ বিলাকৰ এইটো ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগে আৰু ৰাস্তাখন যদি ভাঙি যায় আমি কৰ পৰা কি আনি কিনা খাম কিবা এটা গাড়ী ভি আহিব না পাৰিব আৰু আমাৰ বিলাকৰ কাৰণে এইটো নতুন চৰকাৰ হৈছে না কি হৈছে এইটো আমাৰ ৰাস্তাখন বনাই দিয়ক এইটো ডিপু লৈ পেলাই ধনশ্ৰী আৰু হেৰি কি কৈছিলে এইটো ৰঙাপহৰতক এইটো ৰাস্তাটো যায় কিন্তু এইটো ৰাস্তাখন যদি ভাঙি যায় তেনেহলে তো আমাৰ সব মানুহৰ দিগদাৰ হৈ যাব কৰি আছং আমাৰ চৰকাৰে এইটো ৰাস্তাখন বনাই দিলে মানে ভাল আছিল ভাঙি যায় তেনেহলে ডিপু মানৱী এনে থাকি যাব আমাৰ ধনশ্ৰী মানৱী এনে কিবা দুখ পাব বেলেগখন নাই দাদা এইটো ৰাস্তাই আছে নাগালেণ্ডক যাব লগা হলেও এইটো ৰাস্তাৰ লগতে যাব লাগিব মিলে তুম min kedam nangi kira ni atawar ke lahan lo nile ta krong apek ta velo nile tum Daldali Durom ho ronga pahar tok ta nile tum kacheleng atawar ke lahan lo nile tum la sotawar se nadak lo pote nile tum ke kisung athana ta nile tunga nahok ban atawar velo ajat ta velo basi non nile tum mang pai pelo sartu basi nile tum la so report na en lo nile tum bangket nining arong lo mante non CM se ta nile tum la sotawar bang non market nang claim je phan bor inangpho mangke lahelo net tumke kachunri ke তো বিয়া হইলে আমি বিলাক আহা যোৱাতে বহুত দিগদাৰি হৈ যায় আপুনি এইটো ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক বুলি কৈছে আমি পলতটো সব পানী লৈ আছে একদম গুটে চেণ্ডা হৈ গৈছে ৰাস্তাটো অলপ কাৰণে বন্ধ হৈ যাব এইটো ৰাস্তাটো আপুনি বনাই দিয়ক বৰখন গিলে আমাৰ দিগদাৰ হয় বৰখন গিৰিলে আমাৰ বিলাক দিগদাৰ হয় এটো কাৰণে আপুনি ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক এইটো বনাব লাগে আমাৰ চৰকাৰকে জনাই আছে মানে ডিমাপুৰলৈকে যায় ৰাস্তা এফালে ডিপু যায় আচ্ছা ডিপু যায় না এটা তো ডলট্ৰিটো মানে ক্ৰসিং আৰু ক্ৰসিং পৰা ডিমাপুৰ যাব আচ্ছা ৰাস্তা এফালে মিছিবেলাম যাব ৰাইট সাইডে আচ্ছা এইটো ৰাস্তাটো কি মেইন ৰোড আছে নেকি এইটো ৰাস্তা মেইন ৰোড আছে না ইয়াত ধনশ্ৰী যিমানটো চৰকাৰৰ চাকৰি কৰাবিলাক এইটো ৰাস্তাহে যায় নেকি এইটো ৰাস্তাহে যায় সব ডিপাৰ্টমেণ্ট মানুহ যিমান আছে এইটো ৰাস্তাহে যায় নেকি আচ্ছা ঠিক আছে নহ'লে Karbi Anglong Daldali pen Pradip Rongpha report Biswanath Karbi live tangde pini prime time abirta la ampen si kangton iklo kadogo e phanta kurwang thu la pen dome thakme